na le kae batho na le kae is your boy Bonolo Noli ba etsa dibe o ya gyming ke molao e fela gore lena mowe le be ya le gyming le ba re ka go hoya mapai because wa tonya di yang ka mogo le nyakang le batho ba baholo na a ke bere ke jama inspirana jo ja o thole re he nka bo re inspire le rena re gyming e le sa nyake a le nyake cause ka se ba re yo ka nna wa ijea horse wa isa ko le damo mara o ka se hapelo jo re no metsi wa ngusha cause nna e re a gyming re a gyma le re botsa di question J million Bonolo how do you wake up and go to the gym Bonolo gym you thusa kaeng Bonolo mara nka ra lena ke re ka bosiu le re tswe furuka 4:30 re e banneng ebile nka se le tsose ebile there is no need ya gore le seta alarm ke le khumana ebile le ngeme banna ke bona le ba emelang le be le kwa mogegolana le tshela melelo ka mabono re monna o ra le kidime mogegolana o khumane motho a nkga madubula le transformer oil anyways if lo rona le motho a tseba mogegolana o le gore o ya gona o di ya re monna o rate e gopela le re plug batho ba modimo le rena re roba le nase ka busufuru re tswe re practice step because a e gone gore monna ka lo decide ka monano wa hae a re wa o nyala banna ba nane selo so o na le ntwe le ba dile le rena nko le re plug re nya go ba hona mo industry